Ngibingelele-ke mthando zemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona mawukuthi usuku lakho lokuqala ukuyona le channel awenze kanje mntana sekhaya ulike ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Hhayi-ke bafethu-ke sibongele laphana-ke iqembu lamakhosi Kaizer Chiefs laphana-ke umdlalweni wayo laphana we-pre-season laphana-ke eTurkey Kaizer Chiefs kade-ke ibhekene-ke nayo-ke laphana-ke i-AL Shahania impela-ke laphana-ke osukwini lanamhlanje Kaizer Chiefs inqobile-ke laphana-ke ngamagoli amahlanu laphana-ke kwamabili amagoli-ke Kaizer Chiefs. Mhlambe mawukuthi ubuza ukuthi-ke ngabe awushaye ubani since-ke laphana-ke engathi-ke impela-ke i-secret kwiqembu le-Kaizer Chiefs ukuthi-ke is-update ngokwenzakalayo-ke laphana-ke khona-ke eTurkey amagoli-ke laphana-ke ashawe yena laphana-ke uRangachiva Vero uvalele-ke impela amagoli awu-4 laphana-ke kuwona-ke lowa mdlalo impela-ke umuntu akalahlwa sithembe ukuthi-ke lento-ke ayenzile-ke uzofike ayenze laphana-ke mase kuvulwe-ke yona-ke isizini bese kuthi igoli lesihlanu elashawa yena-ke umfana omncane laphana-ke umfundo Vilakazi impela-ke i-Kaizer Chiefs asiyibongele siyishayele-ke ihlombe umsebenzi emuhle kakhulu. Make sure ukuthi like ivideo-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.